Unity, Victory and Prosperity Rally Sarapothar MAC Pharman Dilauzan number 3 Patru Aklamalong Kapamanpong. Nithoma Pharman Handicraft Demonstration Come Awareness Ajay Mekede. Dong Bukak MPH Sialong Swasthya Sewa Utsav Katalonpong. Pinya birta long penkato kavya phantame kardom na phajiriklo tangte pini karbi prime ta birta arjuik tha lakhain ko rahini Sarapothar MAC constituency angka Pharman number 3 mate lakha ke thom dilaujan pathuak lamalong Karbi autonomous council Unity, Victory and Prosperity Rally kapamanpo Labang Somayalong Alhi Sarpoaman Pen Karbi autonomous council CEM Dr. Tuliram Rohang MLA Dorsing Rohang Vidya Singh Ingleng Dr. Numal Momin EM Surjo Rongphar MAC Kadom Terangpi EM Amor Singh Tiso EM Madhuram Lethe EM MAC Anparata Manpeng Kedo Kethe Kedingatom Chetongdu Bang Somayalong Sarapothar MAC constituency angka non kachari bong BJP Raptaria Song Atomsi Ason Kating Thur Asayamo Tame Nang Pinang Pazir Pon Hechi Lasi Sarapothar MAC constituency Kapating Thur Jia Phantame Non Inkan Isiang Bong Sarapothar MAC Arlo Towar Me Lang Pendang Lok Kating Thur Asay Patang Pon 8 Puputa Bang Somayalong Ningjepo Residential School Asahem Kikim Balipotong Long Leke Pek Atuma Phan Vorenga Varsai Pek Pon Vekpo Sarapothar BJP Mandal Committee Asahem Kikim Along Leke Pek Atuma Phanta Vorenga Varsai Pek Pon Vekpo Puta Lam Phejai Pon Bangso Unity, Victory and Prosperity Rally Mayalong Congress APHLC UDFS Lapen Independent Pen Kado Kave Bang Pharo Plira Bang Phokyapra Bang Pliaphai BJP Raptaria Songalong Arpu Chipo Abdunsi Kado Kavya Phanta Dengposi Unity, Victory and Prosperity Rally May Mesten Pen Pachupo Hanjang Laso Pen Bisnu Lekha Report Kat News Narendra Modi honor hapisot Dr. Himanta Biswa Sarma daitto loa pisot Karbi autonomous council BJP sarkar hapisot কোনো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকৰ সংঘাত থাকে আগতে কাৰ্বি আংলং আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ উগ্ৰপন্থী জন্ম বহুত কিন্তু সেই উগ্ৰপন্থীবিলাকৰ লগত জন্মটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ শাসনৰ সময়ত কিন্তু সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিছে কাৰ নেতৃত্ব হৈছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি কৰা হৈছে ছয়টা উগ্ৰপন্থী অন্তৰ্গত আলাপ আলোচনা কৰি শান্তি চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলঙৰ স্থায়ী শান্তি হৈছে যে কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত সংঘাত নাই আপোনালোকে সংঘাত কৰিব দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত যোৱা MDC ইলেকশ্যনৰ পিছত এক্স CM মুজাৰি হাংচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্স EM চুমাংক্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক্স স্পিকাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বাজং কিশোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি EM MSc আৰু প্ৰায় কেণ্ডিডেট আছে APSLC কেণ্ডিডেট পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কেণ্ডিডেট পৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছ কেণ্ডিডেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যোৱা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত সেই গোটেইখিনি কেণ্ডিডেট আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোগদান কৰিছে টোটেল এটা বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 31,000 বেলেগ বেলেগৰ ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা ত্যাগ কৰি Piniphay kuni niphay ingkoy rahini arni dipur ongsopi rong nihang English High School along pinipen pangchengsi phay kuni niphay ingkora pli arni an nithoma Pharman craft demonstration come awareness program amai kedeng parpo Ministry of Textile Gulf of India tungkapater piponalong sangpi Sabina terong pi chirap chito dungsi nithoma Pharman craft demonstration come awareness program amai pangchengpong Lasong si kedam tanga por pentame sangpi Sabina terong pi pen ke phir ke thak pen chenglok ri pen ka son sia sai ke klema tuma phanta mesana war sai ke me ki pipona son si theklo La pen pinnang anabang po bang phiatum ale kilong duna tum tame dolo Lasong si piniphay kuni niphay ingkoy rahini arni rong hang English High School along ke dopon
handicraft demonstration cum awareness program along LP Lapen High School along Loki Charlie Amumaratum Bangpo Administrator Atum Pen Break Jump Handicraft Seke Pipong Bangso along Kadu Kawe Bang Paro Sosia Mumaratum Tami Charlie Dunlong La Sopi Handloom and Textile Sahema Long Tami Chopol Pot Happy and Ponsi Handicraft Artisan Mate Kipir Kitak Pen Chenglok Repen Kason Siasai Kekle Matuma Pan Jinki Jitha Mate Interaction Amai Pedopong Lapen Artisan I-Card Kasilang Pen Kopi Piale Kido Putak Kami Than Pazenipo Pinyamaya Long Assistant Director Handicraft Sasikan Gupta Sangpi Sabina Terangpi Jayanta Singh HPO Rupam Dhar Director Infinity Guwahati Atum Chetong Desi Mason Pen Jaimek Pichunko News Desk Report Card News Pini nilitum la artisan I-Card kabunay la pen demonstration ke patlang school rong yan school along la pen artisan I-Card kabe tu la pen artisan I-Card ke do tu la bangke nilitum halada pen up 23 ani si seminar dopo kasi pini yalang litum jorhat pen wang lo alang li lo director lo hadak la pen penang an hadak pen Guwahati pen tawang la pen penang an la so puthak la so craft ko skill development na puthak la hai puthak nilitum penang an ajar kiding da klem bom lo wang bom lo dam bom lo la pen klem bom lo sita pini ya bang ke alang litum si la so I-Card bonai ni tum han an sita me bonai pen alang litum pini ma chipon de ji ko masi penang an artisan I-Card atum ka bonai tum peni 75 ni do tum pini bang si la tum nang sami dun no la pen artisan I-Card ke do tum penang an do dipu ta ni litum dipu mane Karbi Anglong penang an do dipu tu ha koloni haraghat langhin dok muka penang an ke kabonai tang do la sila kabonai tang atum an ke penang an ki claim atum ta do la son Government of India Ministry of Textile Jorhat penang Delhi penang anang ke rap atum ta do lo nang rap lo la si penang pini nili tum ki claim demonstration ki claim atum instructor atum ta dakamasi cerai long lo pini instructor bangke bangko isi bangke pilo popo textile and craft isi bangke ken and bamboo isi bangke jewelry isi bangke lason bag kabonai isi bangke lason si kabonai po ne to item po la pen instructor ta bangko lo la si bangke thom bangko pan sami instructor atum pan la ni thom ke claim tum pan sita me Government of India pen alang tum include tum pan 7,000 tangka bang alang tum I gone along si padampo give them handicraft artisans card that is known as Pehchan card and we tell them about our office schemes. Office scheme means Ministry of Textile scheme. We provide training opportunity to handicraft artisans, marketing platform to the handicraft artisans, and several schemes we make them aware with it, like handicraft awards, handicraft toll-free numbers, like that. Just we aware them about our office scheme. For that purpose we came here. So then, till date, how many people engaged in this artisan? No, entire here we did we did program in entire Assam. We organized at different locations. For example, today we enrolled there about 74 artisans. Like that, several. Toklang arong aje katalon pona sonsi ok pran ke lang ahinta avarmon ke meki wanji aphanpura Karbiang long ang kangalong ta phaikoni ni phai inquiry ni pen se ke lang arong aje pangcheng ponsi phaikoni ni phai inquiry isiar ni domukak MPHC along swasthya sewa utsav katalon pona long Karbiang long autonomous council em lunsing terong chetong don pusi nale tuma pherang ke pen birotanang pali Toklang avarmon chotkali ok pranse kachilang avarmon ta mesenang jipu munthidamsi lasto aninkan jangmia chiklo se kelang arongaje talon
Non puthot adun thu rat aphang se kelang arong aje mate swasthya seva utsava jamek phaikuni ni phai inkoi arni pen phaikuni ni phai inkora hiniarni kapaman pona songsi phaikuni ni phai inkora isiarni dong mokak MPH sialong swasthya seva utsava jamek kapaman pona long Karbi long autonomous council EM lunsing terok chetong lunsing se kelang ahem kenang sot asona mung lang ponsi saya mo keklang kedam ponji aphan lang cari tedepon Tang tenan malam so para phan biruta mo ing toreksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihena mo phit puthot biruta long wang tweak lo Lakha kre trok no mati constituency ang kangalong kido no mati VDC lapen mandal committee atom chelang ponsi phai kuni ni phai inkora hiniarni sai chote ki arar atuba phan ake joy pen sprayer machine pipa jerpona biruta miletuma pherangke pen biruta na pali Agriculture Department pen ke pipon sai chote ki arat aphan sokachili ho or hana mu pen chenglok asonason pipa jerponsi Sai kateki anathu am sose kapaprang ponalong RDP ponsi buthot sprayer machine setame pipa zerpo Halapu no mati VDC lapen mandal committee atum chelang ponsi no mati angkang ke do sai kateki arat atuma phan Karbi autonomous council EM RTS inghi kapin khar pona teng pen pipa zerponsi sai choteki arat atum kachoro pazerpo Bangso amayalong manpengal hiaman pen Benarong Town Committee Chairman Pradip Inti, Lapen Nomati VDC Chairman Britain Mahila, Anparata Nomati Mandal Committee Meku, Mensing Tisopen Chenglok VDC along, Claim Bang Pubang Piatum, Chetok. Ani gini pusini tum cemat hapon lo, dia la kedamtang sok akhiti penangan hawar bang claim pon une hala hati purai leka lom penangan sokak khiti claim pun e joine inghi sar bang bin khat pon lo je local MEC first ame KAC long yem te singhi alangli kisan morsa president bhan bin khat pon se kuna nama sokki ne khiti claim e adangan pasarwe toilo laso teng pensi agriculture department pen jingwai jingsai pon se nikep nikre pho aprang bangke hana khiti ke paklem ji hana muron ponlo laso phi non bangke laso hana along spray mari je phanon bang spray machine ron ponlo lasi non pini ke ron pono bangke 150 ta spray machine ron ponlo pini bangke lasi aku ke ron pon thui dolang non aku kadu be non 150 ta ba pudutulang lasi la agriculture department la pen local MEC and parta EM retesing hisar alang lituma alang pin khat pen ajoin dak nomati VDC chairman la pen alang lituma long claim ra pe ajir puotum lan paras tame nomati mondol long Bharatiya Janata Party president alang litum kadu be cerap citu pen na pini la bangso spray machine ron ponlo asi kebang jilangan yan setame je khitiok labangso bang kubang khietum ali je palong pon pupusi nilitum hin pening khitom আমাৰ ফুলনৰ নমাটি সমষ্টিত ৰিতেশ ইংহি ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আমি এই স্প্ৰে মেচিন ভগাইছোঁ এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে ফুলনৰ নমাটি সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত মণ্ডল সভাপতি মাননীয় মেনসিং টিছু ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ লগত আছে দেনগাঁও নগৰ উন্নয়নৰ
সভাপতি মাননীয় প্ৰদীপ ইংকেট ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ লগত আছে VDC সদস্যসকল আৰু আমাৰ লোকেল PSৰ সদস্যসকল আছে। আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ হিতেশ সিংহী মহোদয়ক, তেখেতে নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে আৰু এগ্ৰিকালচাৰ যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাক যিবিলাক বীজ মেচিন দিছে। আমি অলৰেডি আগতে কেইদিনমান আগতে আমি আলু দিছিলোঁ, সৰিয়হ দিছিলোঁ, তাৰপিছত মটৰ মাহ দিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আকৌ আমি সেই বীজখিনি ৰোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি কৃষক ৰাইজক আকৌ আমি স্প্ৰে মেচিন ভগাইছোঁ। সেয়েহে সমূহ নমাটি ৰাইজক আমাৰ VDC তৰফৰ পৰা তথা আমাৰ MEC ছাৰৰ তৰফৰ পৰা তথা নমাটি মণ্ডল সমিতিৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, যাতে খেতিয়ক ৰাইজে খেতি কৰি তেখেতলোকে উন্নতি কৰিব পাৰে, এইটোকে আশা ৰাখি মই মোৰ চমু Lakhain ko rapho nilip MAC constituency ke parlo angkang lapen borpothar police station angkang koilamati ahawar pen number leji dok dok thengmu arleng adu kikek nai arleng along koilamati pen chekar thangdang krepli agari phaikunia chikloni phai inquira isi amarlo por phai kre sia por malom kachingkoya birta nilituma pherang ke pen birta nang pali Uttar Pradesh pen ihumatrak da Karbi anglong koilamati along an phai kunia chikloni phai in koyarni chek haptang pamisi methangadet Uttar Pradesh an chedam bom unahotsi koilamati pen dam chat number leji dok dok thengmu arleng adu ki kek nai arleng along phai kunia chikloni phai in koyra isiarni anarlo por phai kresia por kopi ko ston pelone chingkoi bubu Halapu adungare ke thekdunlong atumpen ke thana tengke hor kangri ta haipusi kipu lapen kachingkoi bu bagari dangkri pli agaria number lake UP 25CT 1040 hen Gari kachingkoi ahot kate warabang aryalong amek dolong lapen kachet hababang inutke apualong amek dolong lapen avita nang bulo pusi ke thekdunlong atum chethang Tongsekot pen borpothar police station OC lapen arisang huatong kachingkoi bu bagaria long anpali dunsi aronatang pen side cheklem pon popusi OC pen therang kialong nang patini Nama prangchet ke driver mang pasangan ni mana la dui kek long mang ke itu asal prangchet mah didi makle आधा किलोमीटर itu nih tumdi faran kan karena bang cikai pun lal Pene horjun mah hor kijun bang ke min de mana tuwe si pasang kok pen todak pela hadin bang ban fit galo mate bang ke ni tu mana आधा किलोमीटर nih difference don ko atau karen saren rong khai di pola mate di apang bang digale bang itu bang ave mana ni tu wa bang khai da ave ada ke aju lo mate kira dak mana tak pasang kok lo la tu bang curi dam de ni chini mana ni na like kan bang ko itu nang lai ya 11 bang betul 11 o'clock bang dulu kok ni aring subang dulu mah aring saya ko aring la sa ko an akhirnya tangra kemang kali lah mane muhe cingke tengke mane la pasan po thana bang se pondet to angari hadi lanwe mana than ke nambe thana cing dong pam bilang pondela la gari ko la mal bang hala kan dia thap Police Tang tepeni Karbi prime time biota bangke kangtonik long kado kavita me numithak me kurwang thu